Ndabasuhuje reka tuganire nitwa bavuga neza Jonathan bashimira ku mwanya mufashe wo kugira ngo tuganire turareba ku masezerano ya leta ya Iran Repubulika ya Kisilamu ya Iran ndetse nabo muri Oman n'amasezerano byagaragaye ko Perezida Donald Trump ashobora kuyakoresha cyangwa se akayitirira ariko mu buryo bw'uko Oman yayasinyanye na Iran nyine bitewe nuko Amerika itashoboraga kwicara ku meza amwe nabo muri Iran ariko se nanone ntabwo bishoboka ko Oman nyine yari icyitso cya Iran nibyo ngira ngo tugarukeho mu buryo burambuye tunareba ireme ry'aya masezerano niba nayo aciye mu kuri mu gihe tukiri kubona idutero shuma n'ubundi twibasira amata ari kunyuramo hariya twibuke ko nyuma yaho Perezida Trump avugiye ko atangiye agahenge ko kurasa Iran yarashe ubwato bwa Qatar yarashe ubwato bw'Ubwongereza hari n'ubwo muri UAE barashe karibu cyane Steve. Murakoze cyane. Abadukurikiye mbanze mbabwire ko turi kumwe n'abantu bo muri turi kumwe na Muganga Nzambe akaba aherereye muri Uganda ku bantu mwifuza gukorana nawe rero by'umwihariko kuri mwebwe mwifuza cyangwa mushobora kwivuza mu Kinyarwanda Muganga Nzambe aragufasha. Nimero ya telefone ni akamenyetso ko guteranya 256 70 38 39 77 ubwo ni akamenyetso ko guteranya 256 70 38 39 77 akarusho nuko yigisha cyangwa atanga amahugurwa ku bandi atanga amahugurwa ku bashaka kugira ubumenyi kuri iyi nganzo kuri ubumenyi. Reka tuganire rero Steve, amasezerano ya Oman ameze ate ari mwiki Oman na Iran? Ikigo Kunda Ubuzima Healthcare cyifashishije ubuvuzi bw'imiti ikomoka ku bimera iva mu bihugu bya Aziya nko mu Bushinwa n'ahandi. Ubu cyiteguye kuguha ubufasha ku ndwara zitandukanye zirimo indwara z'umutima, diabete, impyiko, igifu, umwijima, umugongo, umutwe udakira, indwara z'uruhu, ubugumba, prostate, guhangana n'ingaruka zo kwikinisha, ama-infection ku bagore n'abakobwa ndetse no kunanirwa kunoza amabanga y'abashakanye. Turagufasha kandi gutandukana burundu n'indwara zirimo imitsi na rubagimpande n'izindi indwara zose zigenanye no kubura ubudahangarwa bw'umubiri. Menya neza kwita ku buzima bwawe ugana ikigo Kunda Ubuzima Healthcare. Dusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali ku Muhima mu nyubako yegeranye na Hotel Okapi ikoreramo Genesis TV muri etage ibanza hasi ground floor. Wanatwandikira kuri WhatsApp cyangwa ukaduhamagara kuri 07 45 68 66 42. Ushobora no kudusura ku rubuga rwacu ari rwo #kundubuzima.rwa. Mu kigo Kunda Ubuzima Healthcare, kwita ku buzima bwawe ni inshingano zacu. Amasezerano izingiro ryayo n'umuhora wa Rumuzi kubera ko nkuko byamaze kugaragara mbere nyine byari bisanzwe yenda bihari bizwi yuko umuhora wa Rumuzi ari ingenzi ariko kuba ingenzi kwawo byari bizwi n'abawukoresha mu buryo bw'ako kanya. Abandi ntabwo twari tubizi ku rugero biriho. Ku rugero byagaragajweho nyuma yuko intambara itangiye hanyuma Iran igafunga uriya muhora hanyuma hagatangira kuba ikibazo nyine ku isoko mpuzamahanga bitewe nuko ari umuhora ucamo ibicuruzwa byinshi cyane cyane ibikomoka kuri petrol na gaz ariko nanone n'inyongera musaruro. Hanyuma rero uyu muhora kuko ari ingenzi ni n'umuhora usanzwe uri hagati y'ibihugu bibiri Iran na Oman. Ukuvuga ngo mu buryo bw'amategeko ni Oman na Iran basangiye uyu muhora wa Rumuzi ari nabo turetse igitugu wenda leta z'ubumwe za Amerika ziba zishaka kuzana ubundi urebye nibo banyiri uyu muhora. Nibo banyiri uyu muhora ku buryo nyine igishoboka cyose bijyanye n'uburyo amato acamo byose n'ubundi ari ibihugu byombi byakabaye bishyiraho umurongo ngenderwaho wo gucunga urujya n'uruza muri uyu muhora. Hanyuma rero kuko nyine intambara yadutse hanyuma Iran ikabona ko ari intwari igomba gukoresha kugira ngo yumvishe leta zunze ubumwe za Amerika n'andi mahanga intambara bayisojeho bayihagarike. Iran nyine ihitamo gufunga uyu muhora kugira ngo amahanga leta zunze ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bumve ko Iran ikeneye umutekano kandi ko nabo batazanyuza ibicuruzwa byabo muri uriya muhora mu gihe Iran idafite umutekano. Ariko hakomeza kuba ikibazo cyo kuvuga ngo uyu muhora uracungwa mu buhe buryo. Iran iravuga ngo uyu muhora twebwe tugomba
kuwucunga na Oman, ndetse tukanishyuza n'amafaranga. Tukishyuza n'amafaranga ku muntu ukishijemo ubwato. Ubusanzwe mu mihora hari imihora ku isi yishyuza amafaranga mu buryo navuga bwemewe mpuzamahanga. Iyo bari kubara imihora yishyuza amafaranga mu buryo mpuzamahanga, babaranga imihora ngo yakozwe n'abantu. Ni ukuvuga ngo ni ahantu duhereye nko kuri uyu muhora wa Suez. Umuhora wa Suez mu Misiri bo babara ko ari umuhora ugomba kwishyuza amafaranga kubera yuko barawukoze. Yego. Barawukoze. Hanyuma rero uwa Hormuz wo ni umuhora wakozwe n'Imana, ubwo abatuye isi bawufiteho uburenganzira. Yego. Mu buryo bumwe nyine harabayibara gutyo. Ariko no mu mihora nk'iyo habamo izindi serivisi abantu bishyuza, bakavuga ngo kuwacungira umutekano, ibijyanye ngo n'ibidukikije. Nyine hari uburyo bagenda babaramo udufaranga tumwe na tumwe. Na Turukiya hari umuhori ifite nayo yishyuza, ariko atari ukwishyuza mu buryo nyine buri direct, ahubwo akaba ari ukwishyuza bahereye kuri utwo tuntu two kuvuga ngo wenda kurengera ibidukikije, gucunga umutekano muri aya mazi, ibintu nk'ibyo. Rero Iran uruhande rwayo mbere na mbere si ubwo kuvuga ngo yishyuza amafaranga, ahubwo mbere na mbere ni ikijyanye n'ubusugire bwayo no kubona ko umuhora wa Hormuz ari intwaro Iran yakoresha mu gushegesha abo bahanganye. Hanyuma ariko Oman igasanga yo ntishoboye guhangana mu buryo bwa Iran, kuko Iran iravuga ngo twe ntacyo turamira, twe twiteguye intambara n'ubundi bayidusojeho. Hanyuma Oman ikavuga ngo njye simfite agatuza k'imigeri kahangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, reka njyewe nse nk'uwitaruye. Ariko iyo tekinike yo kwitarura n'ubundi yabigiriwemo inama ndetse n'igitutu cya Amerika, ubwo Amerika yavuga ngo Oman urifatanya na Iran turakurasa, wowe amategeko Iran ishaka gushyiraho yihorere Iran duhangane nayo, ariko wowe umuhoro ukwegereye, igice cy'amazi kikwegereye cyo icyo gice cy'amazi kiturekere twebwe abanyamerika tukigenzure. Hanyuma rero Oman yabaye nk'ibyemera. Murabyibuka ubwo habagaho n'ubundi kurasanaho, hari amato ya Qatar, amato ya Singapore, y'amato yarashwe mu minsi yashize, bigatuma intambara yongera kumera nkaho igiye kubura mu buryo bweruye. Ni amato yari yaciye mu muhora wa Hormuz ariko mu gice cyegereye Oman, bitewe n'uko Oman yabonaga yuko itabasha kumvira ibya Iran. Nyine ni Oman yisanze hagati y'amenyo nk'ururimi. Isanga ifite amenyo yo hepfo ya Iran, aya ruguru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None ikavuga ngo ndabigenza gute? Ni gute ndabaho ndi netre ntaho mbogamiye? Havuga ati rero Iran yo reka nyibwire, kuko banajyaho bakaganira, nemere Leta Zunze Ubumwe za Amerika zicisha amato ahangaha, hanyuma Iran yo yihanganire nabo. Twebwe ntiturasubiza Iran mu buryo bwa gisirikari, ahubwo Amerika ishoboye guhangana na Iran, ngaho nibahangane. Uko guhangana rero n'ubundi byarangiye hari n'ibigo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Oman biri kuraswaho. Biza ubu ngubu biragaragara, nubwo amasezerano atarajya ahagaragara neza, ariko bigaragara ko Oman hari ku rugero runaka uburyo igiye gusa nkaho yemera umurongo Iran ishaka kujyanamo umuhora wa Hormuz mu bijyanye no kubugenzura, ku buryo kwishyuza kugira gute nyuma y'iminsi 60 n'ubundi bateganya kwishyuza. Sibyo ko kwishyuza byo ni ibintu. Ese wabonye ko byashyizwe mu ngingo nshyashya Iran yashyizeho mu biganirwa? Yavuze Amerika nyine igomba no kwemera ubwo busugire bwayo kuri uriya muhora wa Hormuz. Igomba kwemera ko Iran izajya yishyuza. Bo icyo busugire n'ubundi cyari gisanzweho, aho bavuga ko aribo bazajya bishyuza, nako aribo bazajya bacunga umutekano w'amazi. Ibyo n'ubundi birimo ubusugire. Ahubwo no kuvuga ngo mu buryo bweruye tuzajya Amerika igomba kwiyakira, tuzajya twishyuza amato anyura. Yampaye nka Silver Core Construction Company Limited, ngiyi company rutura abantu bose birahira ubwonko bwinshi nyuma y'amazu y'uburanga buhebuje ujya ubona irya nino. Inzu twubaka n'intagereranwa, ni ibyatwa sino gusa no mu karere barabizi, nitwe ba mbere bo kwizerwa, abandi n'ugukopera. Twubaka amazu meza kandi neza, ni karite ntagereranwa kandi ku biciro utasanga ahandi. Ntutekereza kubaka kandi ntuzasiga ibikoresho by'ubwubatsi inyuma. Ferrabeto, sima, amatafari n'ibindi byinshi tubifite ku bwinshi, bikaba iby'imbere nta bindi bisa.
umwimerere wacu ku by'inzozi zawe, kuko ubwiza wibwira mu ngano yabwo tubuguha mu bwinshi bwabwo. Ku bindi bisobanuro wahamagara 0788 97 61 cyangwa se ukatwandikira kuri email yacu ni silverofgod@gmail.com. Silvercore Construction Company Limited, where quality exceeds satisfaction. N'ubundi ngira ngo icyabaye no kubishimangira cyangwa se kubyegereza ingingo z'ako kanya, kuko n'ubundi muri cya gihe basinya MOU bavuga ko nyine guhagarika kwishyuza biraba mu minsi 60, ariko nyuma y'iyo minsi 60 n'ubundi bazishyuza. Wenda icyo kwishyuza cyo mu buryo runaka mbona ko ari ikintu gishobora kuzaganirwaho nyuma, bikaba bigikoreshwa nk'iturufu yo kugira ngo barebe ibindi nabo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahara kugira ngo Iran ireke kwishyuza, kuko birashoboka ari byo bashobora kuganiraho. Urugero ibijyanye n'ibihano kuri peteroli ya Iran, n'ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikuriyeho ibihano Iran igabasha gucuruza peteroli yayo, kandi akaba ari Iran yemerewe kugenzura umuhoro Hormuz mu buryo bwa gisirikare, mu buryo bwose bwuzuye, kabone nubwo itabiri kwishyuza amafaranga. Iran ntacyo byaba biyitwaye mu gihe ibyo bihano byaba byavuyeho, mu gihe nayo yabiri kuvuga iti wenda muzirikane ko nta musirikare n'umwe ugomba kuguma muri Liban. Amerika bwira Israel ikura umusirikare wayo wese muri Liban, hanyuma umuhoro Hormuz kuwishyuza n'ubundi amafaranga twahakura, n'ubundi turi gucuruza ibitoro byacu ntabwo twabura amafaranga yo gukoresha. Birashoboka ko rero buriya abantu bari kuganira hari ingingo babanza kugenda buri wese ashyiraho ingingo zifite amakare kugira ngo mugenzi wabo agire icyahara, bagende bumvikana gake gake. Ni ibintu bishoboka ko ibyo amafaranga bashobora kuzabiganiraho nyuma mu bindi biganiro bisesuye bizaba, usibye ko nabwo bigoye kumenya bitewe nuko ibi bihugu uburyo bigenda bicengana, biragoye guhita umuntu yemeza ngo haraje habe ibiganiro bisesuye, kuko n'ubundi twari tubitegereje. Bari bavuze ngo ari amasezerano yari kumara iminsi nka 60 bagenda baganira aya MOU, ngo none n'ibijyanye na nucleaire byose bigashyirwa ku ruhande. Ariko se ubu ngubu bashyize igihe kingana iki? Birashoboka ko rero ibiganiro byakomeza kuba prolonge kubera ko impande zombi zigishaka kunanizanya. Televiziyo ya leta ya Iran n'ubundi ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru cyavuze ko mu nkuru yacyo cyatangaje, cyavuze ko n'ubundi amasezerano ya Oman adasobanuye guhita bafungura umuhora Hormuz nk'uko Trump wari kubibwira abantu. Ndetse banavuze yuko bitanavuze yuko niyo wafungurwa Steve, televiziyo y'igihugu ya Iran IRIB yo mu kigo cy'igihugu nyine cy'itangazamakuru cya Iran batangaje ko gufungurwa kwa ibiganiro bari kugirana na Oman bitavuze guhita bafungura Hormuz. Nyamara Perezida Trump waravuga ko amazi agiye gufungurwa vuba. Donald Trump nk'uko bisanzwe we akunze n'ubundi gucengerera mu ngingo zose, ku buryo aho bigenze neza hose burya aravuga ati mwabibonye hariya harimo akaboko kanjye, kuko abaye atari nge ntabwo byakunda. Ni ukuvuga ngo rero mu buryo runaka amasezerano agiye kuba hagati ya Oman na Iran ni amasezerano ashobora gutuma ikintu cy'ingenzi nyine cy'uko umuhoro Hormuz wafungurwa byoroha. Ariko nanone kubera ko Iran bizi yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikunda kwiterera mu mata nk'isazi, zishaka ko buri kibaye cyose cyitirirwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni Iran ifite impungenge z'uko Amerika ishobora kubyiyitirira, noneho ikanashaka no gukoresha ayo masezerano nk'uburyo bw'insinzi kuri yo, hanyuma bikaba byatuma nyine Iran isa nkaho yaganjwe muri iyi ntambara. Ni Iran rero yanagaragaje yuko mu gihe Amerika yagira ubushotoranyi n'ubundi ikora, bishobora gutuma n'ayo masezerano yagiranye igiye kugirana na Oman, bavuga ko yegereje kugera ku musozo, bishobora gutuma n'ubundi uwo muhoro Hormuz n'ubundi ufungwa isaha n'isaha. Ni ukuvuga ngo ni Iran iri kubwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ntabwo ari amasezerano turi kugirana namwe, ni amasezerano yacu na Oman. Hanyuma n'ayo masezerano tugiye kugirana na Oman, kuyubahiriza no kutayubahiriza ntabwo mwebwe bibareba,
ni twebwe bireba. Ni ukuvuga ngo nyine ntimutekereze ko hari icyo twakora mu bijyanye n'aya masezerano hanyuma ngo twagikora cyangwa tutagikora tukaba hari aho tubabangamiye. Oya, mwebwe ntabwo mubirimo, ntabwo ari ibiganiro turi kugirana namwe, ni ibiganiro turi kugirana na Omani, kubera ko Omani ariyo dusangiye uyu muhora wa Hormuz, kandi turi kuganira kugira ngo ubusugire bwa Irani bubungwabungwe, kuko icyo twebwe iyo igihugu kiri kuvuga kiba kiri kureba inyungu zacyo. Twebwe Irani icyo dukeneye ni uko inyungu zacu zibungwabungwa. Rero mwebwe Abanyamerika ntimubyitiranye, mwebwe ubwanyu twaraganiriye biranga, wenda twanakongera tukaganira, ariko ibi ngibi byo biri ku ruhande, ntabwo mwebwe bibareba. Gusa nanone nubwo Irani ivuga gutyo, byanga byakunda ku rugero runaka binareba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafunze ibyambu bya Irani, kubera ko nyine Irani nayo yafunze umuhora wa Hormuz. Ubwo ni iriya blockade. Ubwo rero niba ibyambu bya Irani bifunze kubera ko umuhora wa Hormuz nawo ufunze, mu gihe amasezerano hagati ya Oman na Irani yatuma umuhora wa Hormuz ufungurwa, byaba bivuze ngo ubwo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta mpamvu zisigaranye zo gufunga ibyambu bya Irani, kubera ko nyine zivuga ko zabifunze kubera yuko Irani yafunze umuhora wa Hormuz. Nibaza ko rero birashoboka ko ari Irani nayo ikeneye gufungura umuhora wa Hormuz kugira ngo ibyambu byayo bifungurwe, ariko nanone bikaba atari Irani isa nkaho nyine yumvikanye na Amerika, kubera ko ari Irani yagaragaje yuko Amerika, perezida wazo Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, isinyaye nta kivuze, akavuga ati rero n'ubundi uyu nguyu yo kugirana amasezerano ntacyo bivuze, ahubwo reka tuyagirane na Oman, ariko agira ingaruka no kuri kwa ya blockade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku byambu bya Irani. N'ubundi icy'ingenzi ni rezilita, inzira zo ntacyo zivuze. Irani iganiriye na Oman, hanyuma ibyambu byayo bigafungurwa, hanyuma umuhora wa Hormuz, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zikabona umuhora wa Hormuz ufunguye, n'ubundi rezilita yaba ari imwe, usibye ko wenda Trump we atakwemera ko nyine bigenda gutyo gusa 100%. We kuko arashaka akaboko cye kagaragaremo. Irani yo kuba yagirana amasezerano na Oman, umuhora wa Hormuz ugafungurwa, hanyuma n'ibyambu byayo bigafungurwa, n'ibihano yafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikavaho, aho ngaho Irani yabiri mu nyungu, kabone nubwo yabitaganiriye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko Trump we ushaka ufite politiki yo kumvisha ku ngufu, we ntabwo ibyo yabyemera byonyine. Ni nayo mpamvu nawe ashaka kuburirira muri aya masezerano, akavuga ati Oman isa nkaho yari intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubundi niki cyatwereka ko atari intumwa ya Amerika? N'ubundi mbere na mbere Oman ni igihugu kibanye neza n'ibihugu byombi, yaba Irani yaba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ari nayo mpamvu mbere y'uko intambara itangira, murabyibuka, habaye ibiganiro, Oman niyo yari umuhuza. Buriya kugira ngo umuntu ajye hagati y'abantu bahanganye abahuze, nuko buri umwe aba atamubona nk'umwanzi we, akaba amubona nk'umukunzi we. Ni ukuvuga ngo ni Oman isanzwe ifite umubano mwiza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ikanagira n'umubano mwiza na Irani. Irani basangiye umubano ushingiye ku mateka, nk'ibihugu bituranye, nk'ibihugu byigeze no kuba abaturage babyo bigeze kubarizwa mu gihugu kimwe, igihe kera habagaho ubwami bukomeye bw'Abaperesi. N'ubu rero ni abaturage bafite ibyo basangiye. Ubundi buriya bwami bwasenyutse nka ryari? Ubwami bw'Abaperesi ni ubwami bwa mbere y'ivuka rya Yesu. Ni ubwami bavuga ko bwakurikiye ubwami bw'Abaromani. Ubwami bw'Abaromani kandi bwasenyutse mu mwaka wa 467 imbere y'ivuka rya Yesu. Ni ukuvuga ngo rero ubwami bw'Abaperesi binavuga ko nyine ari bwo mbere cyangwa nyuma. Oya, ni mbere. Buriya ubwami bw'Abaromani bwarimo ibyiciro bibiri. Hari ubwami bw'Abaromani bw'uburengerazuba, nibwo bwasenyutse mu mwaka wa 467 mbere y'ivuka rya Yesu. Noneho ahubwo hasigara igice cy'ubwo bwami kirazamuka cyo kigera mu mwaka w'1453. Bwari ubwami ngo bwitwaga Byzance bw'uburasirazuba, ubwami bw'Abaromani ariko bw'uburasirazuba. Kubera ko Abaromani ubwami bwabo uburyo bakoraga ntabwo babikoraga nk'abari gukoloniza. Bo barazaga, niba tuvuge bageze mu Bwongereza bashinga umujyi bawita Londonium, iyi ni Londres, barayubaka nyine, aho bageraga barubakaga, bari bazi yuko ubwami bwabo buzahoraho.
ntabwo bavuga ngo tugiye gufata igihugu iki n'iki tugisahura imitungo tuyijyane i Roma igihe tukigifite. oya, ahubwo baravuga ati hose n'ubundi yego umurwa mukuru w'ubwami w'abaromani Roma uzakomeza ukomere, ariko n'indi mijyi y'ahandi hose nayo igomba gukomera. Ibihugu nyine ibice byose bigize ubwami bigomba gukomera. Niyo politiki Yesu yavukiye mu buhe bwami? Muri ubwo bwombi? ubwami Yego, muri ubwo bwami bwombi haba ubwa mbere n'ubwa kabiri. Yego, ubwo nyine igice cya kabiri cyakomeje kigasenyuka nyuma. Ni ubwami ngira ngo ni ubwa mbere. oya, kuko urumva bwaba ari ubwa kabiri uko bitubwiye. Ko impamvu mbivuga ni uko bariya ba Ponsiyo Pilato urabizi ko babaga ari abacamanza, baba impamvu wabonaga ari guca urubanza rwa Yesu avuga ati njye nta cyaha mubonyeho, nuko atabyumvaga nyine, ntabwo yari azi amatiku y'Abayahudi. Ni umuryango washwanye. Unjyanye mu kibazo cy'umuryango w'ibunaka nshobora kutabyumva neza, kuko bo ubwabo nibo bashobora kumenya ntubuzi imizi yabo, ntubuzi ibintu bahuriraho. Rero impamvu abantu babona Ponsiyo Pilato yaciye ruriya rubanza kuri avuga ati njye nta cyaha mubonyeho rwose, ariko mubigenza uko mubyumva. Yari umuromani, yari umwami, yari umwe mu yarahagarariye nyine, yarahagarariye umwami, kuko bagiraga abaguverineri. Ubwami bw'abaromani bwafataga igihugu bukagishyiramo abaguverineri abagihagarariye, ubwo umwami w'abami akaguma i Roma. Yego, ngira ngo ubwo rero bwaba ari ubwo bwa nyuma uko wari ubitubwiye. Bwaba ari ubwa nyuma bwasenyutse nyuma mu mwaka w'1453. bwari bufite icyicaro hariya muri Turukiya ariko Constantinople, ubu hahindutse Istanbul. Ubwo nta kari gaciyemo turi kuvuga ko ubwami ntabwo kaba gaciyemo gutyo gusa, abantu baba bakwiye kumenya n'iyo geography yo hambere, kuko nk'ejo bundi igihe barasaga bari abatipe niba ari PMF, PMF Popular Mobilization Force, ahantu bayirasiye niho ntuza urufi rwamurutse Yona. Utu tuntu twose ahitwa Niniwe banaranabivuze, ni nako hitwa n'uyu munsi. Yego, ni nako hakitwa n'ubu. Rero twe tuntu baba bagomba kutumenya kugira ngo babihuze. Twigarukire rero. Bone nkivuga ko nyine abanya Omani n'abanya Irani babanye muri ubwo bwami bw'Abaperesi, ubwo bwahanguye ubw'Abaromani, ubwo bw'Abaperesi nabwo bukaza guhangurwa n'ubwami bw'Abagereki bwari burangajwe imbere n'uriya Alexander the Great. Abantu baramwibuka, yaguye mu Buhinde akiri mutoya, yishwe n'uburwayi. Yari umurwanyi uhambaye ariko ntabwo yabashije gutsinda uburwayi, byarangiye ari bwo bumutwaye. Rero nari kuvuga ko basangiye uko amateka y'ibihugu, hanyuma bakaba banasangiye n'iryo dini rya Isilamu. Yego, muri Omani ni Abasuni abenshi, hanyuma muri Irani ni Abashia, ariko n'ubundi bose bahurira kuri Isilamu, ku Mana imwe n'intumwa yayo Muhammad Surayi wa Salama. Hanyuma rero Amerika rero nk'uko n'ubundi yajagajaze isi yose ikagenda ishaka amasoko na influence, nanone Amerika ifitanye umubano na Omani. Umubano wa Omani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umubano ushingiye ku buhahirane, ariko nanone no kubijyanye n'ibya gisirikare, kubera ko no muri Omani haba ibigo bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bigo by'ubucuruzi. Ubwo ibyo rero bituma Omani ibona inyungu ku mpande zombi, haba kuri Irani haba no kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bikarangira rero ari Omani ibaye umuhuza w'ibyo bihugu byombi, ku buryo no kuvuga ngo ishobora gukora nk'intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko icyarimwe ari n'intumwa ya Irani. Gusa tukibuka ko umubano wayo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari umubano ushingiye nanone ku gitugu cy'uko nyine Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka ko murakorana cyangwa se muhangana. Hanyuma rero iyo udafite agatuza gashoboye guhangana nazo, uhitamo ko mukorana. Ubwo rero bivuze ngo mu gihe ububasha bwa Amerika buri gushegeshwa muri kariya karere, kuko nibyo ububasha bwa Amerika buri gushegeshwa muri kariya karere, na Amerika yari hamaranye ubuhangange igihe bizwi yuko ahantu iri nta muntu wahatera. Ibyo nyine, iryo jambo ryonyine bimeze nk'ari assurance, ushobora kuvuga uti mfite assurance, ku buryo nk'igihugu gishatse cyane abwira abasirikare bacyo bati mwebwe intwaro nimuzijyane hariya mu nganda tuzicuremo amasuka, dufite Amerika izaturinda. Ariko nyuma yaho Amerika itangiriye intambara, byagaragaye yuko ahantu aho ariho hose hari umusirikare wa Amerika muri kariya karere, aho ngaho
ariho hatari umutekano kurutaho abo banyamerika batari. Ubwo ribyo bituma na Oman ishobora guhindura umuvune kavuga ngo yego nagiranye amasezerano y'ubwumvikane na Amerika kubera kuyitinya, ariko nanone kuyitinya kwayo byanga byakunda biri kugenda binshira mu kaga kubera ko hari ikindi gihanganye hano mu karere cyitwa Iran kiri kuzamuka, kandi turaturanye turegeranye, cy'ubundi twakabaye dusanzwe turi inshuti, twakanabaye inshuti, ariko ko nkomeza gufatanya n'umwanzi wayo bizarangira mpanganye nayo, kandi uwo mwanzi wayo uko namubonye ntabwo azabasha kubandinda. Mu gihe rero Oman ibona ko leta zunze ubumwe za Amerika zitazayirinda Iran ngo bikunde, nanone nubwo zinabona yuko nanone Iran itazirinda Amerika ngo bikunde, bishyira Oman ahantu hakomeye, ku buryo nibaza ko Oman iri gukina politiki yo kugira ngo ise nkaho iri guha Amerika ibyo ishaka, ariko nanone ise nkaho nanone niri no guha Iran ibyo ikeneye. Noneho rero situwasiyo ya Hormuz, ejo barasiyemo ubwato bw'Abongereza, mu mpera za kiriya cyumweru tuvuyemo barasiyemo ubwato bw'Abanyakatari, uyu munsi inkuru ziri kuvuga n'iz'ubwabaho muri UAE barashe. Iran n'ubundi kukikomeza kurasa ayo mato itagaragaza uburyo burambye bwo gucungira ayo mato umutekano, ku buryo n'uwatekereza kwishyura yakishyura ariko ari ikiguzi cy'umutekano w'uko ibyo byahanyuze mu mahoro. Iran irabigaragaza, itanga umurongo ukwiriye kugenderwaho, kuko yanashyizeho ikigo kibishinzwe, gishinzwe gucunga umuhora wa Hormuz. Ni ukuvuga ngo umuhora wa Hormuz nturi muri Minisiteri y'Ubucuruzi nyine, kubera ko ari ikintu gikomeye mu bukungu n'imibereho n'umutekano bya Iran, byabaye ngombwa yuko hashyirwaho ikigo gishinzwe kuwucunga. Hanyuma hajyaho n'amategeko, ndetse hari n'ayaciye mu nteko ishinga amategeko agena uburyo, mu buryo bukurikije amategeko, umuhora wa Hormuz bashobora kwishyuza serivisi zo gucishamo amato. None ikibazo kibaho ni cyuko leta zunze ubumwe za Amerika ziri kurwanira na Iran ubuhangange, zivuga ziti ntabwo twakwemera yuko Iran yishyuza aya mazi, amato aca muri aya mazi, kuko ikibazo si n'ayo mafaranga, ahubwo ikibazo ni ubwo buhangange. Kubera ko nyine ni nko kuvuga ngo twebwe Abanyamerika tujya gutangira intambara, umuhora wa Hormuz amato yawucagamo nta nkomyi, nta mafaranga abantu basabwe. None ubu ngubu bagiye kuyasabwa. Mu yandi magambo bisa nk'aho ari twebwe Abanyamerika twazanye iryo shyano tukaritura ku batuye isi, kandi twebwe ubusanzwe twifata nk'abacunguzi, nk'abagomba gutuma abantu batuye isi boroherezwa n'imibereho. None twebwe turi kuyikomeza, kavuga ati rero ubuhangange bwacu bwaba bugiye kuhagwa mu gihe nyine ibintu byari mu buryo tukabizambya. Mu gihe rero ari uko bimeze, na Amerika ibwira amato ngo nahace atavuganye na rwa rwego rwa Iran rushinzwe gucunga uriya muhora, kubera ko urwo rwego nirwo rukubwira ngo, nirwo rumenya ngo ufite ubwato bumeze gutya, n'ubw'igihugu iki n'iki, butwaye ibi n'ibi, burava aha bukajya aha, hanyuma bakakubwira ngo dore inzira cahangaha. Hanyuma rero mu gihe ubwo bwato bwabwiwe na Amerika ngo ya mudeviye, kubera ko ntabwo dushaka ko bimenyerwa yuko ari Iran icunguye umuhora, ntabwo dushaka ko bimenyerwa ngo, kuko aba ari ubutumwa. Ni ukuvuga ngo niba ubwato bumwe buciye mu muhora wa Hormuz ariko bunyuze mu nzira Iran yateguye, bivuze ko n'ubundi bwato burumva ko ariho hari inzira, hanyuma nabwo bwegereye Iran. Nibikomeza kugenda gutyo bikamenyerwa bikarangira ari uko bimeze, ni leta zunze ubumwe za Amerika zizaba zishigeshwe muri kariya karere. Kandi nanone ni leta zunze ubumwe za Amerika, ibihugu byo muri kariya karere birazibwira ngo waje muri uyu muhora dusanzwe tuwucamo nta nkomyi, none ugiye gutuma Iran isigara iri kutwogeraho uburimiro, kubera ko kugira ngo tuhacishe amato yacu tuzajya tuyishyura ikiguzi cy'amafaranga cyangwa se ikiguzi cyo mu bundi buryo, kuko ibihugu byo bifite ubundi buryo bwinshi bibanamo. Nk'ubu wenda tuvuge Arabia Saudite. Arabia Saudite isanzwe itera inkunga leta yo muri Yemen, leta ya Yemen n'umuryango mpuzamahanga yahungiye mu majyepfo. Iran ishobora kubwira Arabia Saudite iti wowe ntabwo turakwishyuza guca muri uyu muhora wa Hormuz, ariko urahagarika inkunga yose wahaga igice cya Yemen, leta ya Yemen y'amajyepfo, hanyuma ibihano byose wari warafatiye abahuti bari abanyayemeni bayobora amajyaruguru arimo n'umurwa mukuru Sana, ibyo bihano byose ubireke, wemere
leta y'abanyayemeni ariko iyi ngiyi iyoborwa n'abahuti. Icyo cyaba ari ikiguzi gihambaye kuruta icy'amafaranga abanya Arabia Saudite bashobora kwishyura umuhora wa Hormuz. Ibyo ni nabyo biteye ubwoba kuruta amafaranga, kubera ko gucishamo ibicuruzwa hariya bakishyura amafaranga ntabwo ari ibintu birenze. No mu muhora wa Suez mu Misiri amato ahaca arishyura. Amato adashaka kwishyura umuhora wa Suez ikintu akora atwika ibitoro, atwika karibira nyinshi, bakazenguruka Afurika y'Epfo ahitwa Cape of Hope bagakoresha ibyumweru 2 by'inyongera. Urumva mazutu baba batwitse mu bwato mu byumweru 2 nayo ni nyinshi. Hari igihe babara imibare n'ubundi bagasanga ibyiza baca muri Suez. Ni ukuvuga ngo rero kwishyura ayo mafaranga ubaye uri kwakisha ibicuruzwa ntabwo ari ibintu byagora biriya bihugu, ahubwo ni ibyo bintu noneho birenze ibiri politike, ibyo birenze iby'amafaranga, nko kuba Iran ishobora kuvuga ngo ubwo rero Arabia Saudite, ubwo rero Qatar, ubwo rero Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu mucana umubano, wenda kamvuge kuri Bahrain wenda na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu zasinye amasezerano ya Abraham Accord atuma babana neza na Israel. Iran itishyuje Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu amafaranga, ikabwira Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu n'ubundi rero uri umuvandimwe turanaturanye, wowe washizeho umubano na Israel, kandi Israel twebwe ntituyemera nk'igihugu, Israel iri kwica abanyapalestine kandi twiyemeje kubarengera. Rero ugiye guhitamo urishyura amafaranga cyangwa se uve mu masezerano ya Abraham Accord, cyangwa se nanone n'amafaranga ntayo dushaka. Ese buriya bwato bw'abo muri UAE baburashe bute? Ubwato bwo muri UAE n'ubundi nyine nabyo biri muri ya tentative ya Donald Trump, tentative yo kuvuga ngo byanga byakunda uko byagenda kose reka habeho kudeviya. Ni ukuvuga ngo hari systeme Donald Trump akoresha yo kuvuga ngo agerageza kugura igihe, kuvuga ngo mu gihe dushobora kugira icyo twungukamo, kavuga ati niba hashize icyumweru nta bwato budeviye, ubwato bwose buri guca wenda mu nzira Iran yateguye, reka turebe niba koko na n'ubu ubwato buramutse buciye mu muhora wa Hormuz ariko mu gice cya Oman niba nanone bwaraswa. Mbona ko ari iyo systeme, kubera ko ubwato nyirizina buri mucuruzi hariya, hari umucuruzi uba ushaka guhomba se, buri wese aba ashaka kunguka, ariko tukazirikana ko ibihugu biri hariya byabaye ingaruzwa muheto ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ukuvuga ngo Donald Trump niwe utanga sinyari akavuga ati muhagurutse ubwato mu bucisha, turebe ko Iran yavuye ku izima, hato tutagira ibintu tuyemerera mu masezerano kandi yaravuye ku izima. Utekereza tuyemereye yuko igenzura umuhora Hormuz 100%, kandi nayo yari imaze gutinya, yari imaze guhagarika ku mato, kurasa ku mato. Reka rero turebe nanone n'ubuhe bwato yarasa, n'ubuhe bwato itarasa. Ejo yarashe ubwato bw'Abongereza muri uyu muhora Hormuz. Ibyo binajyana mbere na mbere kubwo bwato bwari bwasuzuguye bugaca mu nzira butagomba guca, ariko tukanazirikana ko ari Iran yavuze yuko kuba Ubwongereza bufasha Amerika mu kwitiza ibirindiro kugira ngo Amerika igabe ibitero ikoresheje ibirindiro by'Abongereza, ni ibintu nanone bituma Iran nayo ivuga ati tuzihimura. Ubwo rero nibaza ko yari no gutanga ubutumwa ku Bwongereza. Dusoreze kuri ubwo ngubwo bwabo baturanyi babo. Saudi Arabia yigize kurasirwamo ubwato hariya, bwa Qatar burarashwe, bwa UAE burarashwe, Iran izabana n'abaturanyi te nibidashaka kubereka ko hari icyo bungukira mu kuba baturanye nyine na Iran ayo mazi surtout. Igisubizo ntabwo ari ngiye kugitanga, reka ngihere ku muntu ushinzwe Ibrahim Rezaei, numwe mu bashinzwe bari mu kanama gashinzwe umutekano mu nteko ya Iran, mu nteko y'abadepite Majlis. Yavuze ati vuba aha ingabo zose za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizava muri kano karere. Ibihugu byose bifite izi ngabo byanga byakunda byitegure ko ingabo za Amerika zigomba kuva muri kara karere. Iran izabana n'ibihugu baturanye neza ari uko ingabo za Amerika zitari hariya. Nibwo butumwa, nta kindi. Nicyo gisubizo, no kuvuga ngo ingabo za Amerika ziri iwanyu zirahari ngo ziturase. Iminwa y'imbunda z'izo ngabo nta handi zitunze usibye ku mitwe y'abaturage ba Iran. Ubwo rero niba namwe mushaka kugira amahoro muri rukanizo ngabo, niba ntazo mwirukanye ubwo ntabwo tuzabana mu mahoro. Urebye n'icyo gihe
navuga ngo igihe izo ngabo zizaba zidahari za leta zunze ubumwe za Amerika nibwo bazabana neza na biriya bihugu. urakoze cyane Steve. Murakoze namwe. Mwakoze namwe kudukurikira muri iki kiganiro, ariko nkuko mubizi turacyari gutegura, turacyaganira, hari izindi ngingo zindi turebaho zireba ku mutekano, politiki na diplomasi, ndetse nuko imibereho y'isi ya nonaha imeze bishingiye kuri politiki n'inzego cyangwa abantu ku giti cyabo bafata ibyemezo zako azahisi igomba kugana nyine. Turabararitse rero ubwo mu kindi kiganiro kiri turaza kugaruka kuri ishuro. Tubashimire, mwakoze, bye.